Hi friends, welcome back to my YouTube channel Raju amguri blog. তো সিদিন আগত মই ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা চোলা আনিছিলোঁ। চোলাটো আপোনালোকক দেখালে দেখাম গোটেইখিনি আৰু কি চোলা আনিছোঁ কেনেকুৱা চোলা আনিছোঁ গোটেইখিনি দেখাম আপোনালোকক আৰু আপোনালোকে চাই ভাল পাব নিশ্চয় চোলাটো আৰু মোৰ ভাল লাগিছিলে সেইটো কাৰণে মই চোলাটো আনিছিলোঁ আৰু অফাৰ চলি আছিলে সেইটো কাৰণে চোলাটো আনিলোঁ। তো চোলাটো আনিলোঁ আৰু আপোনালোকক কাটি কুটি গোটেইখন ধুনীয়াকৈ দেখুৱাম। তো আমি বেছি দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। সৰি আৰু তাৰ আগত এটা কথা কৈ দিওঁ, যিসকলে নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু আগবঢ়াই লৈ যাবলৈ সহায় কৰিব। আজিলৈ এইখিনিয়ে, বাই বাই। Meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. I'm kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well I just wanna be happy, how to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life